الدنيا تنكيستي نمني مرتو حافظة وحفظي قبا ولينكيا ديني بني آدم كان لافتت إلا لنا وان قد وان صحاباني يو ملقني نما الرجرات قلقل هقا بريساني متى كايتني الرفن كون حديث رسول حفظة صلى الله عليه وسلم كون كجيب حفظة كون يو حفظة عيب ورقرت والربين جئ رقودي ده وما في فده كراغوته akkasitti waliin qabri isarra dhaabatanii miliyoona hagana turra jira miliyoona hagana turra jira eenutu irraa qabata dhaabataa oolan akkanatti kun dhaabata. ورحمة الله وبركاته جرتوا واسكين الدنيا تنكيستي نمني مرتو حافظة وحفظي قبا كون قرآن حفظة كون حديث رسول حفظة صلى الله عليه وسلم كون كتب حفظة كون وانيو حفظة كون نما ولدت بوسو حفظة كون حن حفظة كون زنا حفظة كل حافظة وان الرحبك عيرت نمني حافظ انتين الدنيا كان الرنجر كون أقا حفظة كون حلال نياتشو حفظة قرين أمو حرام نياتشو حفظة حافظة جرمتن كلين كيسن دلقا كيسن الرد قويا قياما أمو ربي توجان باسا إنو تحافظة أقا تيفي إنو تحافظة كجبا تيفي شير قولي ربي فياسي هاكين نارك كيتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مير أنتنا دعائي ويسنتيم دعائي يو إسي كدتن دين بني آدم يو نمر جرات ربي كرم الله فنمر كفل ديني بني آدم بيتو يسي ربي نمان ديسو حتى سانتيما تكال أبان نما ديسو مالي وان برا ربي نما ديسا إلا الدين ديني مالي كنافو ديني تنا كيست وخاصة لما بزنس دلقو والكيس مكامتي دنيا نما نمران دبمت ولكنه نمني لافت لالا قافين دوئه روحين إساهن كبرمتو جدو سمائيتي في جدو دچيتي ررافمتي حتى يقضى عنه دينه حقا دين إرا كفلمت رب نورا كفلو هندكينا ورا دين ما رجل رب نورا تعالى في سججو كنافو yoo deyniin namarra jiraatte namichi kun kafalutti yaade rabbi irraa kafala du'aa takka nu barsiisa rasuuli rabbiillee nama wayittu aliin abi xaalibitti dhufe zamana mootummaa isaa keessa yaa ali deynii namaatu narra jira deyniin guddoon suni argitee ani mukaataba nama of bilisoomsuuf warra bira taa'u gabrummaa isaanii dalagu saniir beellama seenee qaxaroon sun dhume gabrummatti akkan deebine na dhaqqabii bakka kana na baasi jedheen eegana Ali ibn Abi Taalib sila ati du'aa'ii takkan beeytu ka rasuulli rabbii nu barsiise yoo isiin kadhata rabbi nama awwaatu deyniin haga gaarallee odoo geette ka rabbi namarraa kafalu jedhe ittiimi hadiisa دعائن اللهم اكفني يا ربي ناقه جد اللهم اكفني بحلالك وما حلالا نياتشو وما حلالا دلقاتشو عن حرامك حرام سيتي بني آدمين اتن كلاينا جدت كغرت نمني إسانيات عذابني ربي إسانيات شفتاو ديني بني آدم نمني نياتي akkasitti waliin dabre fuula rabbiititti khayrii yoo qabaate khayrii isaa irraa fuudhaniif yoo khayriin qabaatin jahannamiin keessatti salphata jechuudha waqnini ammallee na duroomsi jedhe waqnini bifadlika sadarkaa kan keeti yaa rabbi guddinna ufii qabduun arjummaa ufii qabduun durummaa ufii qabduun amman siwaaka nama si malee jirutti hajamurra
hajaati yasitti himadhe yaa rabbi deynii tanarra narraa kafali nama biraatitti illee naan hajamsiisin jedhi rabbi kadhadhu jedhe itti hime jechuudha. Obboleeyyan kiyya deynii bani aadam kana laaftutti ilaalina waan guddo waan sahaaban yoo mallaqni namaa irra jiraate galgala haga barreessanii mataa kaayatanitti rafan nuti har'a yoo feene yoomnatti kennite ragaan irraa qabdaa jennet yoo nama humna hin qabne fataate waa kanne ofirra ariina walaakinnahu namni sun hin rafu jechuu rabbi nutti kadhata. Kanaaf obboleeyyan kiyya deynii bani aadam kana ofirraa eega yoo isinirra jiraatte ofirraa kafala rabbi kadhadha rabbi yoo kadhatta rabbi isinirraa kafala hunda keenya rabbi nurraa haa kafalu. Rabbi gartee deynii bani aadam wajjiin gara akhiraa nu deemsisanii qabriirra dhaabatanii lallabu waa irra jiranii warri noonni nama inni waakkataa dhaqee qabriirratti ifa baate jechuu ciibin isa achumarraa isa eegala jechuu ciibin warra gartee waan rabbiin jedhe dhaga'uu dide wama ofii fedhe karaa godhate akkasitti waliin dabre qabri isarra dhaabatanii miliyoona haganatu irra jira eenutu irraa qabata dhaabataa oolan akkanatti kunoo dhaabataa oolan wanni kun marti odoo waan rabbiin jedhu tole jenne ka dandeenye ofirraa kafallee kaan abbaa kadhanne jenne kun marti hin jirtu garuu akhiraa tanan dhugoomsine jechuudha. Kunnin immoo irraa gaffale mukaffal ta'e mukaffal jechuun maal wama dhaga'u kana wayittuu lakkaa'uu dhabu akka waan hin duuneef se'e jechuudha. Warra dammaqu rabbi nu haa taasisu nama ofitti wallaale namni isaa beeku hin jiru namni odoo beeku rafe hirriba keessan dammaqu jettan biti. Assalaamu alaikum.